Tariki 16 mweri wa kairi mwaka uyu murugamiriri wa mivango ya thirikari urimi Anenyaga akithinguria ciendere ithathatu cia muguka kaunti ya Embu. Muoroto munene we kugacithiria urimi wa muguka na njira ya kwambatia kirathi kia utheru niguo kuvingura thoko cia kimavururi na kuvotithia murimi kugia umithio kumana na thithino yake. Riguri kuru kwina mathina muno ni tondu ananthio turatandika iri na giko tondu kuria manje mambura mavitukirite ni makuite giko kingi muno na kumwe ni kuria meriagira niguo tutandikaga mira. Undu ucio wingi ningenda kuga ni ati wanacianda rwacio mene giatandikwa nthi rucio gitandikirwa miria tondu tikivuri kwa muthenya taru kuraura wanakio gikorwo wakiri na giko ni kuri na ngorani nene muno irivo mieri 10 vuva wa gwako kwa ivanda ino varia kimwe giatumagira mwegano wa ciringi milioni 3.1 itutwikite cia kuvesa na uteithio wa guonthe kwi arimi na avuri biashara amira. Giki ni kimwe kia ivanda kiria giatumirwo mwena wa Muraru na twoguo urona gitia na tumika. Endia na aguri amira makoretwo makivirithia na mbere thuguri ya thoko ya Muraru ithenya ria cienderia ri ithia mathondekerwe ni thirikari gitumi gigukorwa ikurasa muno na kuria marutagira biashara ino. Shendi ino cia tumwa ta riu ino shendi cionthe ciagirwo ni gukorwa market place yo gutumwa shendi iri na shendi inyanya plani ona na kore shendi 8 lakini ni vochunthiri yatumirwe only one rigu ngeroria teno kuri eri twendage tumwa bare Muraru lakini Muraru tukithira ni kwa Kenya nondu ni barabara ni road reserve. Gitumi kingi kiria kira marigiriria gutumira ciendire ino ni gukorwa itia kwa kuringana na wendi wao na makiria moguo itire na thitima na mai noguo gutura bata wacio. Inyamo ino ni twabangaga twabangite ni cia kumiria mira ya oma yarikia kuoma tarire kwene meto mundi mundu akiungania yo ya oma gikera gukunde kinya rire yakuo gitandika gitanga reka umikia ya umikio kithengutira wingi ani vocio ntiri zero tonaga no anini baria bengine twaugaga ino mekirite nitwenaga eithe korori formaika kana wire mesh iri ndikariku nikenda manje makora magitika na gikita kunywa riu iri no burai wundi gikini gucukwa wali mwene manje wangitomera mithenya iri thatu nikiambukana niguo cienderia ino ikureke matethia kuringana ni marauganwa nginya thirikari ya kaunti ya Embu itwike ya kuvesa na igwanja makiria niguo avuri biashara ngurani makoro makiganirika vandu riava ningiboya area MCA ukiriwe manyitane na county government nigetha area ya 5 acres yonde tuge cleared ikorwe iri kundu kutheru nigetha na mwandu macoka mabewa ivanda endia aria mendagiria nigetha endia mira kira kimagucagia to ni mundu arikie kwendia mira no kwenda kugura commodities cia kuthi gutumira mucii avote gukorwa ana area rio no avote kugurira vo arikie kwendia mira yake. Ni tukwenda county government ya Embu etikire kuruta ithaka nyingi kundu kwingi niguo cetino ikande gukorwa arimi ni magukuviria ceticio angikura makinyo mane vinyati matwika magwoswa niguo kwandu araciendere cia muguka vuri biashara thoko ya Muraru maigwatire wa gukorwa mataina thoko angikura ruvongero mavaravara rwa Kenha rukamahamurithia matwo kwandu ravaravara ya Embu kuthie kiritiri mwaka umwe vuva kivanda giki kura gitumitwo ni thirikari gitikoretwo gikiguni kuya vuri biashara mira ni gukorwa mwanya ule kiravesina ni munini muno kuyo. Dennis Fundi, Kameme TV ni mwana wa Muraru kaunti ya Embu.